Mislim, ovaj narod dobrim delom, oko 99,9%, misli da ovdje reč isključivo o psima i meni. Mnogi ne ulaze u tu priču, ali nije. Reč je o organizovanom kriminalu uperenom u čitavu srpski narod, pa i čitavo čovečanstvo. Jer ovdje možda zauta Amerikanac, dobro, drugačije bi mu sudili, pošto je to sila, šta ja znam, Turčin i tako dalje. Dakle, ja sam samo otvorio vama oči kakvi okoreli kriminalci vam sude. Shodno svojim ličnim interesima, angažovanju, tako sude, mnogi nevine su sigurno pozatvarali svesno i namjerno, kao što ovo rade protiv mene svesno i namjerno, a mnogi okorele kriminalce poput Aleksandra Vučića, ovog Radojičića, naprimjer, poznatije sad pričam što ih svi znaju, Zorana Babića koji je ubio Staniku Gligorijevića autom, da ih ne nabrajam, jako ih je mnogo, su oslobodili svesno, Zagorka Dolovac i ekipica, pa sve do ovih somborskih zamjenika tužioca, koji znaju da niko im ništa ne može, svi se štite, a retko ko kaže mi je došao do Ustavnog suda, ja ću doći, već sam podneo i tek ću podnositi, ali ne znam, ja mislim da i on verovatno spava, jedino što to trajno arhiviranje s dokazima, ja mislim da tu možda ima neke nade, jer to može svako uvek da vidi,